siguqe edlozini sihlezi ukwazi ukuthi eSouth Africa mina ngibona nje kungasebenzeki. Abantwana bethu imisebenzi basazoyihluphekela. Usazoba nzima eSouth Africa njengoba ephakathi kombuso usakhombana ngeminwe. Inkulumo ziningi embusweni wethu. Bakhombana ngeminwe akekho ukuvumela umunye. Imisebenzi yona dololo angeke siyithole. Usazohlala kunjalo. Kodwa into enkulu i-drug abuse. Abantwana bethu basazofa. Babulawa ama-drugs because nabantu bama-drugs omunye nomunye ufuna imali akacabangeli abantwana bomunye umuntu. Abantwana bethu basazolimala. Amadlozi wona ayalwa awavumelani nathi. Bathi sithathele umsebenzi wabogogo sawukhiphela ngaphandle, sawukhiphela ezweni nasebantwini abangawazi. So sikhuluma nento esingafanelanga sizikhulume. So amadlozi akwatile wona athi ukuthele ayanidi ukuthi kube nesikhathi sihambe siyocela uxolo siaphize nabo ukuthi bakwazi ukuthi basikhanyisele phakathi kwemisebenzi yethu esiyisebenzayo siyinyanga kwazi ukuthi kuvuleke konke emhlabeni. Ukuvota khona sizovota kahle angeke kube nezimpi kodwa abone embusweni amalokhu njalo basazovula amalokhu njalo amasha basazovula bari mikhatho basazolola ukuvula imikhatho eminye eminingi then angiboni kunokuhlangana kubo kodwa abantu bazovota bona sinethemba lokuthi kuzolunga kodwa angiboni kunanto elungayo especially emsebenzini. Imisebenzi yona sikhohlwe izovulelwa imisebenzi kodwa ivulelwa bona ukuthi bakwazi ukuthi badle imali phakathi kombuso. Ayiphumi ebantwini basizana bona ngaphakathi abasiza abantu abavotile. Guys, ukenzakalayo into eziningi ezenzakalayo la eSouth Africa kubonisa kona ukuthi idlozi nalo lijabulanga. Kuningi wona ayadinga ukuthi siwa aphize kodwa sizobambisana kanjani ngoba sigijimela ku social media siyokhuluma into engafanelanga sizikhulume singakwazi ukubambisana ukuthi sihambe siyocela siguqe edlozini sihlezi ukwazi ukuthi idlozi lihlangane selikwazi ukuthi liphakame ukuthi lisikhanyisele into eziningi. Idlozi lona lithukuthele Gagamede la nangwenyama na nangwenyama ngona Gagamede platform la kabuhlalo bona sale kule na sale kuswana ila kuteba kurishengani eka mwaka wa 2026 kuyikhomeleni asuba sisikhanya kana bakamanda baklasi bakufaka ngoba bahlangana khona nje libandele ngosifasa. Mara ngisho neva ngivumise mina ngiyakhuluma kuphela ne ngikhulume kuphela ke lebella taba tsa ngwahola o tlangwa ka wa 2026 ke bona go sana le sefifi se sentšhi se se tlo tlang. Ba re ka matlho a mabedi ra bona gore sefifi sa le se sentšhi go ra gore tshwanetse go tlhatswiwe mo ditseleng mo dikotsi sa le tse ntšhi tse di tlo bang teng le madi a tletse mo metseng mo ditaverneng madi ke a mantši mo metseng mo ditseleng tse re tsamayang mo tsona re hata mo dimamadi a batho ba setseng ba tlhokofetse ba bolailwe batho ba ba sa latiweng le motho a tlhokofetse ba re di-family a di balate ke yona ntho e rang gore re apare ke lefifi le lentsho
and then ko ditseleng hape le hona ba re bafu ba bona dikotsi tse setseng di irahetseng. That's why o bona go menoga bese go menoga taxi go fela setšhaba ba re go survive-ile batho ba ba 2 survive-ile batho ba ba 3 batho ba fella mo tseleng. Memoya ele e tsamaileng ya khale e sa latiwang ba tseya ba bang because ka nako bona ba ndindang ba nyaka mahae a bona, then ba create another accident. Imisebenzi bayayivula esbribery but ukubulalana bona ekhundleni le basabulalana kusabulalwana bathi izifo mafisale amangata a dipolayano a lengoreng sethunya sisali kodimo ba re taba sethunya e sale kodimo hore re ke ntwe e lengoreng tshwantse e cleanswe e khupedisiwe then e khone hore e theohe ka rona no e sale kodimo ba re lengwa ho tlang mafu e sala mantsi mikoti ya dithunya e sale e mentsi ya tla ke mentsi.